Posle akcije Recikliraj, profitiraj, preduzeće Set reciklaža koje se bavi reciklažom opasnog otpada započelo je novu akciju Keš za treš. Građani će moći da za stare neispravne uređaje dobiju gotov novac. Ovu akciju podržava Ministarstvo za zaštitu životne sredine i kao i prošli put Naša kuća. Prikupljanje električnog i elektronskog otpada u novoj akciji Keš za treš za sada je počelo u Beogradu, ali će se proširiti i u Pančevu i u mnogim drugim gradovima širom Srbije. Za ove uređaje koji se ne smeju bacati na deponije jer zagađuju životnu sredinu, građani sada mogu dobiti gotovinu. Imamo zamrzivač neispravan. Pa šta ćete da radite s tim? Stoji mi tamo dole u šupu, sad ima već 2-3 mjeseca stoji. Pa ne mogu da ih se otarasim jer fizički ne mogu da ih se rešim, a nema adekvatnog mesta da mogu da ih odnesem i imam svašta. Jel bi vam odgovaralo da neko dođe kod vas pokupi to i da vam gotovinu? Kako da ne? Šta bi sa tim starim? Inače ovako je problem da ga bacamo mi negde ili moram ja da ga nosim negde na otpad ili tako, a ako ga oni uzmu, znači to je, po meni je okej, u redu je. Uređaji se mogu odneti na adresu Set reciklaže, ali novina je da će u ovoj akciji sakupljači dolaziti i u domaćinstva i preuzimati opasni otpad. U toku je pravljenje sakupljačke mreže na teritoriji cele Srbije. Time će se stvoriti mogućnost stvaranja novih radnih mesta kako bi ljudi mogli da na teritoriji cele Srbije i u svim gradovima pokupe te stare uređaje od građana i predaju ih na kraju na reciklažu u našu fabriku Set reciklaže. Za stare neispravne aparate i uređaje može se dobiti od 50 do 1800 dinara. Svaka kuća sigurno ima neki bojler, klimu, mikser ili bilo šta drugo što ne radi, a ovo je najbolji način da se toga oslobodi, a ujedno i zaradi.